dutangira hitwa Kyoto ni muri Japan mu kimangana duza myaka myinshi cyane yahise baravuga ngo mu Japan yaje kwataka umujyi wa Shanghai n'umurwa mukuru w'Ubushinwa intambara hagati y'ibyo bihugu by'Ubushinwa ndetse na Japan yari maze gusana irimbanya Ubushinwa ne bashaka Japan and the military occupation of Shanghai. The Kokai clan is coming. The Kokai clan is coming. Ngo umuryango w'abakokai uraje. Dore abakokai yewe, dore abakokai. The Kokai clan. Umuryango w'abakokai n'abajapani bari muri Shanghai. Shanghai yari yaratatswe na Japan. Abajapani barayiteye. Tuvuye ku bajapani bari barateye abakokai tugaruka mu ishuri mwari marigisha neza ibijyanye na technology. Lubricants around the engine. Point 2 is the mechanics, the pistons and the function of the carburetor. Zapisita buriya nizo zikorana na carburetor cyane zamura umuriro hanyuma carburetor nayo gatanga icyo bita amavuta bakirimo kuvuga mu ishuri ni ishuri ry'abajapani nibo babaga bakoraniye mu ishuri ku muryango w'abakokai abajapani kumbe wa musore ko arimo kwiga yewe ni umusore muto mwiza hakurya hari agakobwa kamubonaga rwose kakagira jaruzi iki jya mbere hano Chinaman, get out! Chinaman, get out! Mushinwa soka Umushinwa mu bajapani gusa. To this? Kuki mukora Japan is only for the Japanese. Take your war somewhere else. What? Iri ni shuri ry'abajapani we musora amagambo yanyu hano yivangura. Inete za mwarimu barasimena ni shuri ry'abajapani. Bandi baraseka. You got no right to do this. Naburenganzira bwo gukora ibyo we. Uwo ni umwe. Uwo barimo kwirukana no mushinwa ngo uri yari yicari inyuma. To push him like that. What? Kuki musunitse Sure I want to. Nawe nagusunika. We'll hear about you. Then we'll see just how tough you are. Anko wanjye mutabemenye. Shayaza kamera nabi we. It. Kwa kigoryi. All right. Sawa. I couldn't care less about you or your uncle. Gicucu ni muramu uranyingiza shaka umukobwa. Lost. Mura. Nona. Aranga. 3. Nakari moja. Ye data arasinziriye. Koze mu bigoryi. Baje baza rivangwa ryabo hano. Muze bagabo muze. Mari there. Kubita ibigoryi. Kaguru we. Daka we. Dore urugamba mu ishuri. Urabizi abagabo n'ababiyeza bakwiye gukorerwa ibi. Angoro iminwa Daka karenge we fighter umunyeshuri student umunyeshuri we bamumenyereye cyane bamwirukana batembani banyeshuri ngo nuko ari umushinwa ngo abandi ari abajapani yatamuye amuniye akabuno jewe bagira hari umugabo waje asuwaka ikurata amazina nyakuri Master Sensei. He's the Kikoyu sensei. And he's also my uncle. Uriya ni uncle wanjye ni uyobora umuryango w'abakukuyu To this class. Kokai. Brutality, as I've taught you, has never been the way to win a battle. Mwabaswa mwe kuhubuka ntabwo ari bwo umuntu atsinda urugamba. Apologize. Munyihanganire mwarimu. Angoro iminwa kabizi misaya ndumva umunwa ntiwabumba. Agorora ikigo ry'imifupa yarayihinduye. Imifupa kumbe hako nari ikintu nacyo imifupa meze ute? Hapa meze nabi. You're lucky that you weren't seriously hurt. Agarura imifupa iri hano shahira konyagurika. It was my fault. Munyihanganire njye wakoze amakosa. Yasabye imbabazi kandi atari ufite amakosa. Ibigoryi nibyo byaje mwirukana ngo ishuri ni ry'abajapani nta mushinga ngomba kwigamo. Musore muto. I am Funakoshi Fumio. And you are? Baita Funyo. Witwa nde wowe? Chenzen. Umusore yitwaga Chenzen. That's the one your father gave you. Mukobwa yose yabika papa yaguhaye. He paid a lot for this pen. Now look at it. Nako ndebera bika papa yamaye none dore ukuntu ibaye. Agakobwa nakajapani kaziwe ni anko wako yitwa Funyo. Urumva iryo zina ariko. Funyo ni umujapani. Abazina abajapani rwose ragatsindwa no witeka. Aka kabika ko mwana bavunnye mukobwa barakeshuye akira. That's better. You're just as demanding as your father and just as stubborn. Wa mukobwa we neza umeze nka sona hatandukanira. Uva mukobwa mutoya abasore banye ntabwo bazagarukana. Young man. Anko Funyo nibazongera kuza kutsesha uyu musore umutwe Chenzen. Name is Chenzen. Yitwa Chenzen. Zen? From Wu? Yes. Uturuka mu ishuri rya Jingu. Who was your master there? It was Master Wang. Mwarimu wawe yitwa nde undi yitwa Master Wanga. Mwarimu Wanga. Uyu mujapani yagizemo ikibazo. What is it? Ni umujapani ushyira mu gaciro. Nibiki anko? Last night, in the local newspaper, Narebye mu kinyamakuru gisanzwe local newspaper. the article said that your master was killed.
ya magambo yavugaga ko umwarimu wa Jing w'ishuri ryanyu yishwe. He fought with one of the Noguchi clan. Yagiye kurwana n'umujapani wo mu muryango w'abani iyi Noguchi ngo aramwica barimo kurwana bipime ingufu. I don't believe it. Ntabwo wabyizeye. Musore muto rwose. Yangana, musore ntabwo apfuye kubyemera yari mu ishuri. Nta kindi yahise akora ku kanya yasohotse mu ishuri yari yaraje kwiga inanga mu ishuri ry'abajapani asezera mwarimu yakimara kumva ko rwose mwarimu we witerana amakofe n'imigeri na ugorora abantu uko mwabigengamo umuswa nkuriye abagorora atamatama icyakubwira uzi ko n'imitsi numva igitera irimo ndabyimba kabisa nyumva imitsi iracyabyimbye kwari byacu bidatinze giye Shanghai, Master Hua was like a father to me. ngiye muri Shanghai Master Wang yari nk'umwarimu kuri jewe. Stop the occupation of None ngomba kujyana nawe. Shanghai! Abayapani nibatuvira mu mujyi. Turabandimo kuraga ibipapuro hano hose baragenda banaga amatarake ngo abajapani bavire mu mujyi wa Shanghai. Abarimo kubivugana abajapani n'abashinwa Chinese. Abajapani bari baraje buriya shaho wakuziye ngo araza kandi aza nk'uruhara. Uza ariko umuntu yakuziye. Ashobora kuza nk'inoryi, inoryi nizo ziza nizisubire. Cyangwa uruhara inoryi zo mu murima nizo mvuga. Uruhare narwo ruraza rwakora kagihumbu gatera imiti mu musatsi mu mutwe nishobora gukereka igihushi. Badly, I want to come along with you on your journey. Ndumva nagukurikirana nkajyana nawe no gusubiye mu ishuri ry'iwanyu rya Jingu. You know I will. When the Japanese soldiers are out of Shanghai, then I'll return. Our leaders can be very hard to persuade, you know. Then we'll Umva wakomeye tukajyana umva abajapani nibaramuka bavuye muri Shanghai nibwo twakongera gukorana. listen to us. Jewe nta kibazo cyanjye ariko n'umuryango wanjye ushobora kubyanga. Don't hate us all. Umva nakwinginze tekereza nk'umuntu nawe wo gutekereza iby'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe. Mitsuko, it must be this way. I have no choice. Mitsuko ngomba gufata inzira yanjye nkagenda. I have no choice na mahitamo mfite. Mukobwa muto urabeho yaragiye kureba mwarimu. Chinese we, Chinese. Henga tata we. Niwe tata. Shenzhen yasize agakobwa ka Mitsuko arakomeza yigira muri Shanghai. Shanghai byangombwa arabifite abajapani kumbe barasuka ingabo muri Shanghai amanywa n'ijoro barasuka dore n'izindi ajyanye nazo zigiye iwabo muri Shanghai ni mu Bushinwa. Ikibazo kirahari hagati y'abajapani n'abashinwa. Dore abaturage b'abajapani kuntu bashikiye bene wabo mugende mu batake naho twagarure. Chinese Kung Fu Master yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Uyu yasomye ikinyamakuru koko nawe arabibona ibinyamakuru byari byamwanditseho mwarimu yarazwi cyane Kung Fu Master n'umwarimu we mwigishije Kung Fu. Ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Okutagawa niwe wigishaga abajapani Kung Fu ngo bajye myireko amwiciramo niko ibinyamakuru byanditse. Tuva barakwereka umusore amaze gusesekara muri Shanghai. Kwambaye nk'ababosi waduhereje yaragiye kuri banjye nagusabiriza hano. Ababyeyi b'abagore rwose baragatsindwa n'Uwiteka nako n'abantu beza cyane nkibakize. Please go and find someone else. We mugende mushaka undi muntu. Mugende mwanzavumba mwe mugende kumbe kangufu. Babakarani. I'm not Japanese. Oh, you're not? Ntabwo ndi umujapani. Niba uri umushinwa ngwino ndakwitwara ngwino. Sasa abanyonzi bahariya bafite utuguru dukomesha abashinwa do. Banyonga nk'abakarani ubundi hari uragenda ukicara ku ngorofani bakagusunika. That's right. I studied Kung Fu. Uje undate muri Jingu School naije Kung Fu. You heard? You better find a new place to learn Kung Fu. Since the #1 master died, their reputation is in the gutter. Umva kuva iryo shuri rya Jingu umwarimu waryo yapfa abanyeshuri barimo baravayo bajya kwiga handi Kung Fu. I'll drive you there. Reka mujyaneyo nacu. Be surprised if the doors are closed. Musuraza gutungurwa kuko imiryango yaho irasa naho rwose nawe ifunze. The doors are closed. Yapfuye kwemera umunyonzi maze aramwirukankana niba abanyonzi ba nta kigenda. Yamwirukanganye ku igare ku kigorofani nako. N'abandi baricara ari ababosi rwose bicara mu ngorofani. Bano banyakariro mutagire mwicare mu ngorofani babasunika. Tekinike rega mujye muzigira muri filime Simbabeye. Aha. Ni mushubati ngo barabitangiye buri ugiye kureba witwa Gitarama we w'imushubati. Pupils are leaving. Bana mutoya. Don't you know? The Japanese want this place real bad. Ntabwo uzi ko abajapani bashaka hano habintu nabi cyane. Chinzen, Chinzen kumbe Chinzen razwi. what are you doing here? Uraje muvandimwe. Let me help. Reka ngufashe Chinzen. Ngo abajapani iri shuri barishakaga nabi cyane niyo mpamvu bapangiriye musaza akicwa n'umugabo witwa Okutagawa. Keep the change. Nawe wari kongarurira yajyanye. Keep the change. Nimvugo y'abongereza n'abanyamerika. You heard what I said. Wumvise ibyo nakubwiye? Yagiye kugera mu ishuri asanga n'intambara ziriyo. Cyagera baramwishimiye Chinzen gusa yaje ababaye. Yasanze barimo no kurwana mu ishuri baraharwanira nta muyobozi rikigira. Hari agasore yabonye. Master Nye, this place is sacred to us. Master Nye. Fight
Let's go outside. Hano ni ibanga ryacu. Master Nine niba ushaka gupima ku ngufu zacu ngo tujyane abanyeshuri tugende hanze twereka ko tukikurusha. Master Nine nta muntu utarimo kubiyongoza muri iyi minsi, bose barashaka kubajyana abanyeshuri. Master Nine yasohokanye n'agasore hanze. Black up! Don't go! Black up! Kung Fu! Master Nine baramwaye! Sinzi icyanzanye. Kandi ngo yari yaje kwipima yewe. Ngo bereke ko abarusha abanyeshuri bamukurikira. Master Nine! Chelsea! Nibwa! Chajara! Abanyeshuri bagiye ngo bose nirwanye. Ngiye kubigisha abigisha neza musaza bavuga ngo yarapfuye bara abanyeshuri. Undi avuye muri Japan rero twabonye uko nawe yarwanaga. Dore undi munyeshuri. Hewe data we muzinga rango bishaka. Nago bazongera kunyita metero abaginga neyigisha. Mumeze neza ra? Master, are you all right? Mumeze neza. Mate. Uziko tugiye kugucika mate. Waje ngo agiye kukurura abanyeshuri bagiwe ahubwo n'abafitangiye kumucika. Uziko kana gatanga. Looking for a fight at Jingwu. Ingangana. You are asking for trouble. If you want to fight Jingwu, you are asking for trouble. Ni wongera kwifuza kurwana n'ishuri rya Jingwu, urasaba ibyago gusa tuzajya tugupangira ibyago. Mwana urakoze kumupfunyikira. Buriya jazigira agira ngo yatuzaniye kumbe tuba tumupfunyikiye. Baramupfunyikiye cyane ibyo ajyanye. Udupfuti twinshi cyane. Welcome. Chelsea murakaza neza. Welcome. Uncle No? Uncle Paul. I was hoping to tell you about him. Ntabwo nashatse kubwira. How'd you hear? Wabimenye ute? A Japanese newspaper. Ibinyamakuru by'Abayapani byarabyanditse. They printed it with pleasure. They printed it with pleasure. Bari abaswa b'Abayapani muri abanditse mu binyamakuru banezerewe. Bandika ko master wacu yapfuye metere. Chinezeni bamuhaye ikaze banza kumubwira kiri ku ishuri ngo atazananirwa amasomo gusa hari umujapani waje arabimubwira. Yaje kureba mwarimu we wapfuye ahantu ari. Master we yarapfuye rwose. Umuntu arakicwa n'uburoro cyangwa se yicwa n'imbaraga ari guza umuntu kwicwa n'undi birakatsindwa n'uwiteka. Muzasaba Imana ntuzicwe n'umuntu ahubwo uzicwe n'uburoro cyangwa imbaraga n'inzukira nta kibazo. Bamuzenza ko bamuzinga ariko kujya gutanga ibyubahiro kwa master. Fought that day. I knew something was wrong. Igihe ugenda ujya ku ishuri nari mbizi ko hari ikibazo. We all did. Twese twagize ibibazo mwarimu apfuye. Nibwo cyiza asanze umurambo katurore. Go ahead now. Genda rwose ushengerera umurambo. Buriya abashinwa bagira imigenzo yabo. Umuntu wapfuye baragenda bakamupfukamira bakamushengerera ngo wari ukomeye uzahora ukomeye imyuga ye tuzayibone hano. Niyo mpamvu ahora bakasiriwe. Fashe icyapa ngaho kiri hafi aho. Cyapa cyanditse wiki. Rubanza washengerera umurambo. Yewe ndatu yapfiriye mu ufuka wese. Yapfiriye mu mandi cyapa. What are you doing? Kora bikiwamuka. It's our symbol for acceptance. Hey. Icyo cyapa ni kigaragaza ko twemeye ko yakubiswa kicwa. Oya nanjye simbyemera. Our enemies have taken away our master. Abanzi bacu bashobora kuba muri bo bishe master. Ntabwo master twapfa gufata ibyapa ngo twemere ko yishwe muri Kung Fu. You have proven that now. Tugomba kugaragaza kandi ko yarenganye. Chenseni nibwo cyagera yazanye umushinga udasanzwe. Arashengerera. Chenseni! Hey! Arashengerera karambarangije. Byose arabiba. Basi hinganzi. To the Noguchi. Shenzhen, revenge is... Muri Onaguchi. Chenseni kuihorera ni bibi cyane mu mategeko. I'll break the law. Ngiye noneho kumena itegeko kuryangiza. Chenseni agiye kurwana. Agiye muri ba Onaguchi. Onaguchi nibo bantu master yagiye kurwana nabo ngo baramwica. Agiye gupima rebe kuko uwakwigishije ubundi teka bakurusha. Niba koko master baramukubise bakamwica. Biraza kugaragara Chenseni nawe niba mukubita. Ni umunyeshuri. Hako se uriya muginga. You. Take some men and follow him. Mufata abasore bake yaho ngaho sha mukurikira uriya musore Chenseni ataza gukubitwa kicwa nk'umwarimu. Yakareka uze gukubitwa ari kukicwa n'abana b'abantu uko hakwicwa n'uburoro ahubwo wakwicwa n'imbaraga sa nubwo intuza zakwica amavunja ariko gose nta wakwicwa n'inkubito z'abantu. Ugarakicwa n'amavunja. Imbaraga sa. Hello wiki. By himself? Ibyo mbwira nibyo yatatse mu Kiyapani. Baramwicuriye mu gihinga. The Japanese compound. To the Japanese compound. Tugenda mu cyicaro cy'Abayapani. Raka kumbe dore cyicaro cy'Abayapani yewe. Mucange. Wewe wa muginga. Kucanga nawe wa kigoryi. Uracanga ngo ufite fera betu mu gatafari. Barimo baracanga n'Abayapani hano barimo kubigisha. Raka kumbe harusha.
aje kureba ko master we yararwanye hano baramukubita cyangwa bamwishe mu bundi buryo. Take your Chinese shoes and get up. I am Chen Zan. Nitwa Chen Zan. Where is Akutagawa? Okutagawa ari warwanye na mwarimu wanjye. Noguchi owns this place. Go! Miguchi ni wanyiri hano. Ni umuryango wa Miguchi. Till Akutagawa comes. Ntabwo nagenda mpaka Okutagawa mubonye. Come on! Gitondo. Nibwagiye ndaza wewe. Kari kaniri yaragatonetse. Yaragarikanze mbatoneka abaginga. Batatu. Fight. Shakwingo Okutagawa banabwa bashaka nibanga kumutanga. Daraga. Box pemye ngumi cyaranye yoki twanaga hinda cyarangu bisema menye news if yaje kubisa ngumi cyakimeni ngumi box barasha kwitwa Okutagawa n'umwarimu wabo banze kumu sana biche sewe uzi ko ari jewe bo nakwirukanga baraka box kick basi basi tade mwarimu wanyari ya hasi kahambirwa na cyara gitoneka abatoneka mbamare mwoko atsindwa komeje kubatoneka aratoneka rero agira ubanza yo wese wabanje ugapfa we barasutama fighter waji we mwarimu wabo ni washaka daka fighter rwanya ewe data we shaka umwarimu wanyu nimushaka ariko ndabagabanya kubyo namupfunyikiye hari icyo amuzani dore barimo baragabana yewe data we akuyemo inyama yo kotsa akuyemo yo kotsa yo mutezana no box yewe data we Where is your master now? Umwarimu wanyu ari Okutagawa ari dore umwarimu bavuga ngo wakubise mwarimu uyu ngo yaramwica niwe yashakaga mwegera inyuma abagenga sana mwegera inyuma uri yerekanze mwice nkuko nishe mwarimu. We shall challenge each other openly and fairly. Turarwana buri wese abireba. If one of us dies, umwe napfa there will be no revenge. Atazaba ibintu byo kwihorera atazagira ujya kwihorera sibyo there will be no revenge. Arabo bahagiye kurwana mu Kiyapani dore baba kuvuga ngo yakubise mwarimu ibinyeshuri sha yarabanje bigabanyaho yarayazanye umuzingo uhagije mwarimu ari cyamusigiyeho katuze turori. It would be his wish for me to do the same. Mwarimu wanje ni baramukubise nanjye ndashaka kugira ngo ndebe kwa nkubita nibwo ndi bwemere raka Okutagawa Chenzen nagupfunkire ga Okutagawa mukiranje cyane aranonetse umuginga aranonetse kabisa yaramutonetse sha muginga sana harararara yaragitonetse kick jari dufite amaguru amaboko ntabwo cyakoresha cyane gusa Chenzen yageyo tanye kumuha kubya muzare aramudomo we akururugutu araga yatatuye akururugutu imbere y'abanye mwarimu burya waratubeshaga nta n'icyuzi yewe mwarimu mujyari cyadata we yazanye byinshi yo gatsindwa nakitwa n'uburoro avumbuye ko yamuzaniye umuzingo uhagije Jari uzi ko umugabo gukubita ukumva amava akonyoka yewe ntabwo wigeze ukubita mwarimu daka Okutagawa intoki zirebye nari mwari ko mbona intoki zirebye reverse bana banje mwahoze niki n'amavi nduva yagiye inyuma daka Okutagawa yaramukubise mwari ubuse ninde wagutabara wundi ko natwe wabonye ibyadupfunyiki bose yabaye nta n'umwe wakwisheta. Japanese citizens and those with special passes are allowed. Hano abaturage b'Abayapani bagomba kwinjiramo ndetse n'abashinwa batumiwe. You heard what he said. Muravugisha ukuri Chenzen mwamubonye azana. Where I saw him going. Jena mwiboneye yinjije kabisa magazi hano mureba. Yinjije nk'umupolisi. There he is. Nguri aragarutse we. Nguri. Tell us what happened. You Japanese? Uri Umuyapani? Chinese. Ndi Umushinwa. You Japanese not Chinese. I don't know. Araka commando.
Attention! Mwitegure! Bari baje ku mafarasi bakomeye cyane. Hari umugabo wavuyeyo muremure sha, mugabo ukuze sha, hari abantu bakora rwose ukavutira umuntu wakuze. Habayo nundi nawe ni mukuru. Arabasumba bose arabaruta. Ni mukuru cyane. Dore abandi bareshya. Is there a problem? Sorry, ikibazo. Sir, not at all. Why nta kibazo cyari boss, nta kibazo gihari. Mr. Ambassador, it's nothing. General, menya ko ambasaderi nta kibazo kirimo. Yes, sir. Ngaho ni mubure. General, yinjiramo indani, azanye n'uwitwa Mr. Ambassador. They march! Mutangire. Command. Ibishinwa birareba. Okutaka mwarwanya se namukubise. To meet me and the others tonight at Master's grave. Right, I'll go. Ndashaka kujya mutegura abandi basore twerekere ku gituro cya master wacu, mwarimu wacu. Kubera iki se kandi mwarimu wacu ntabwo yigeze kubitwa n'unya mugabo witwa Kutagawa. Yavumbuye ko mwarimu atigeze kubitwa. Bajya ku murambo we. Bawucukumbura aho wari uri. Inama rero nabagira, nubona wapfushije umuntu utabyizeye neza, ujya gucukura umurambo. Bavanyeyo umurambo. Yawe tato yaranutse. Go ahead. Komeza udusuzumire, ntabwo yigeze kubitwa ngo yicwe, uturebere niba baramuroze. Yeah. Yawe tato. Yes. I'm a doctor, not a pathologist. We ndo muganga jewe ntabwo rwose ndi umubazi w'abantu bapfuye bakabura. Uko aranuka kurusha umususu. Muganga ari hano wa fake. Them! Ya mama hagaritse gatoya. What are they doing here? Murakora cyane. Uriya munyeshuri wawe. Wewe nk'umupolisi ngo muri mu bice. Kenzen believes that Kenzen yizeye ko poison him. mwarimu ngo he was poisoned ngo baramurose. I can't believe that he was... Kenzen wacukumbuye koko n'umuramukurayo. Nikomeze. If I beat Akutagawa easily, he would have done it also. If I could beat Okutagawa easily, niba nakubita Okutagawa binyoroheye na mwarimu yari kumukubita. Time he got hit really hard. Yakuriya mwana yakavanye umurambo buriya no gushinyagurira umupfu. Uzi ko n'umuzimu utaryama mu mahoro. Mwana wanjye yavanye agashoka. What? Take this. You'll have to kill me if you want me to stop this. You have to kill me if you want me to stop this. Mugomba kubanza kunyica aho kugira ngo ndeke kubanza gupima mwarimu ko yaroswe. Hose mwana mutemese koko cyangwa. Ngihorere. Abwiye aho kugira ngo bamubuze kugira ngo arebe ko mwarimu bamuroze. Bagomba kubanza kumutema. Baramuretse ntibamutema. Avanayo do urwagashye. Yewe tatwe mwana wo. Uraruka nk'intuza nk'igisogororo cy'ingurube. Mwijima nibo bashize hakuno niba ari muri Kanyanga niba ari muki. Dr. arapima. Thoracide, a most deadly poison. Thoracide, a most deadly poison. Bamuhaye uburozi bwa mbere buruta ubundi gukara. Could have done this. Ninde wabikoze? It's up to you to find that out. Muri aka kanya n'inshingano zawe gushakisha ukamenya ninde wamurose. The master needs our help. Jewe icyo nashakaga ni ukugira ngo tumenye master ko yaroswe. Muri aka kanya murabona ko umurambo we ukeneye ubufasha bwacu. Mureke dufashe umurambo. Couldn't have beaten him so easily. That's right, now we have to find out who did it. You know, Oya buriya turaza kumenya ninde wabikoze. dear, otherwise we wouldn't even know. Cyane zari yataza ku bantu ntabwo twari no kumenya. Bose bagiye mu kantu, baguye mu kantu baribaza ninde warose mwarimu kandi ari muri bo hano. Someone would do this. Ninde wabikoze ra? Somebody slipped him poison while he was outside the school. Impossible. He stayed inside the gates here for 1 whole month. We were right beside him. Mwarimu yavuye hano ajya kurwana twari kumwe je naramuherekeje. Ninde wabaramuroze wamuroze yamurogeye hano mu kinga sana. Wiki. Uga mu kantu. Ah, Chape. Yeah, ngwino hano. You cook for master sometimes, didn't you? Watache mwarimu igihe kirekire wigeze mu iki? Nari nibagiye icyo nari ngiye kubaza. Ngo yaragiye kubaza umuntu babana. Ngo wigeze umuroga atekereza kubana n'umuntu kabaza umuntu ngo yewe niwe waroze iriya muvandimwe wacu wapfuye ejo bundi yishwe n'uburoro nako n'uburozi. So now you want to start slinging accusations? Bicucu mutajya gushinja hano. Murashaka kuvuga ko ari giye gukora igikoni ntiyamuroze se? Go search my kitchen to see if there's any poisons in there. Go and search my kitchen and see if you can get any poison in there. Ngo mujye mu gikoni cyanjye musake mureko hari uburozi buri. Mugende. Baginga sana. Mutangira gushinja mwa. Ntasoni mwabana imyaka yose mbateke ntimwakuze mbareba mwabigoro nimwanganaga imishwi y'inko mbareba sije bababyaye. Like me. Tewe. It might be the cook. Urakeka n'umutetsi. The cook has been around a long time. Oya uriya mutetsi amazani igihe. He has been here for a long time, this cook. Umutetsi amaze igihe kirekire ntabwo ashobora. I'm responsible for all the food that we eat. Ibiryo byose muryani njemwe. Every bowl of rice on this table. Muri kose muporeza njye ugateka. So why don't you accuse me directly? Face to face. Nashinje mbona nkubone mukareka gutama bonga nesa ngo. Mwari murata ntabwo wigeze uturoga muzehe. Food could be poisoned.
ibyo biryo bishobora kuba biri mu burozi. Since we all eat what Master ate, why aren't we all dead? Oya ibiryo mwarimu yaryaga ntibabitekaga natwe nibyo turya. None se kuki twe tutapfuye? Yumvaje ikibazo. Oya no kuvuga ngo yahisemo umwe uwarozwe n'uwari wahiswemo kandi uwamuroze ntabwo yitumye ahubwo baramutumye. Byanze bikunze tu kuko warozwe we byanze bikunze yahiswemo. Twebwe turimo turareba filime, iyi filime niyo nabahitiyemo ni ukuvuga ngo nawe yahiswemo namwe mwitumye ikintu cyo kuza kuyireba. Katurore. Then what? Then we'll know who did it. Bashatse kumenya ninde wishe mwarimu. Iperereza ryabo ritangiye. Jensen ntabwo yaryamye, imyitozo yayitangiye busuburyo. Bandi banyeshuri barareba. Ariko uzi ko tubonye umwarimu ukiri muto wangu. Tubonye umwarimu ukomedoro wari warazimbuye mwarimu nane umusore muto. Jensen! Baje shatu banayo sigarane shatu. Yewe data uriya mwana afite rasoro kabisa. Menya rije buriya afite isheke mu kaguru. Barawihwisa. Jensen! In Japan. Mari yabyige mu Buyapani se cyangwa? Uyu mwana rwose uyu mwana arasa na sekuru rwose nubwo sekuru atazwe. Let's do some sparring. Yeah. Let's go. All right. Come on. Twagira ngo twigishe muze tugende babanje muri tizi zo kwirukanka. Uyu mwana raka. Johnson yari yaragiye ku ishuri. Yavuye ibyari byarananiranye mu rugo. Nako ku ishuri bya kung fu. Yaragarutse abanyeshuri bose basubira mu kwiga. How Johnson? Power, precision, and don't forget about speed. Umuvuduko imbaraga. Icyo ngicyo ni ikintu cy'ibanze rwose. You begin to develop a fighting mode. Si ibyo gusa kandi utangira kwiyumvamo uburyo ugomba gupima umuntu. Cyane cyane yagiye kukwataka wowe ukamenya uti uruhande rwe ngomba gupima ni hano nta handi rero aho ni ku menyo ugapima ku zuru ugapima mu jisho no mu rwagashyi. Harimo arabigisha ukuntu bagomba gupima. He hits you. Kandi ubavuduka rwose urabonye ukuntu bigenje wumvisha ari nk'iki ni nk'umuyaga nkuba kabisa ni nk'umuyaga nkuba. Ngome yaraje itemucaho. Yeah, we want to study with him, okay? Students here must learn from Tingan. Aya abanyeshuri hano bose bagomba kwiga. Mugomba no kubanza kwiga ufata ku faranga mugatanga ariko nta nubwo ari Jensen ugomba kubigisha. Form. Raka Jensen kumba abanyeshuri bari batangiye kuryoherwa. Go on, kick. Pima. Yewe menya cyaranyoye urwagwa ruhagije ikingiki. Ruracyakirimo. Here. It's very simple. Uyu mugenzi wari barigisha ariko nta munyeshuri kimwitayo bose barirebera Jensen awari. Jensen abishize mutima. Okay. Bana twabikora kabisa twabikora abandi banyeshuri nabo baraje. Get set. Ngamfasha neza nkwereka ibintu biroroshye cyane. Jensen. Kick. Yewe das afashe safari aguye nyakari. Aje ku. Urumva umeze neza wapi kabisa nuva imitsi y'akabuno rwose icitsemo kabiri. Nta n'umuganga uvura iyo mitsi rero. Uzasaba Imana ntizacike. Ucika wajya kwivuza bikanga. Ushobora kumugara burundu. Jensen iryo juru yarayigisha abanyeshuri. Kumbe wa musore yasanze ari umwarimu wasigaye yarazimbuye techa yarihebye nta kindi yakoze yigira mu miswa nako mu migina. Imigina n'ubundi turukamo imiswa ariko byose ni kimwe. Yagiye mu migina ntabwo ari mu miswa. Sheni karamesheri w'ijoro rimwe. Hako sheni karamesheri uzaza ryari uzaza twongere dushereruza nk'isaha imwe. Wajyaza kugira umuntu akasheri wawe sheri wawe umunsi w'ijoro rimwe ati sheri ubwo wacaho yazongera kubona sheri nuko gushereruza umunsi umwe gusa ubundi ugahita ucaho. Ntako sheri karamesheri kirya hakuno cyari kigiriye mu migina nako mu miswa mu migina barambwiye ngo no kubivuga da abantu ntago bakitwa mu migina mu miswa ni hari sheri karamesheri. I want to know everything they're doing. Shaka kumenya ibyo bakora byose. I want to know everything they are doing. Hakuno hari umujapani general ahereza ambasada uyu ni umwambasaderi w'umujapani nawe uri mu Bushinwa. There will always be traitors who will try to go against us. Bari abaswa bashobora kutugambana cyangwa bakenda kuba baturwanya. Kuva umwarimu wabo yarapfuye ntibabyumve batangiye kumbe dore okutagaho wa wundi wakubiswe yaragajije maze nawe ajya mu nama irimo general irimo ambasaderi w'abajapani. Maybe you'd be too tired or even too embarrassed. Naketse ko wategwa nonewe. No one wants you around here. Wadushabeje nta no gushaka hano. I just wanted to know about the autopsy. Nashakaga kumenya ibyo bamenye ku bijyanye n'uburozi bavuga ngo baramuroze. The Jingwu master. Mwarimu wa Jingwu. Master Hua. Maître Wang. Was he poisoned? Ese koko mwarimu yararozwe njya kurwana nawe bari bamuroze. We mwe mudusize mwebwe tubanze tujye mu mabanga hano. Abandi bava mu nama general na ambassadeur basigara n'iki ngiki cyarwanye na wa mu master gapfa. Something they can't hear? Ni gute mwambwira ngo njya kurwana n'umuntu kandi yararozwe.
You poisoned the Jing Wu master. What is the method wa Jing Wu wa mtunani? Ngo mu rw'domo akigoryo cyangwa mite nkurashisha makuru tu hano ndabafite benshi cyane abasore hanze nababwira bagakora samasasu menshi cyane wajya unimvura cyangwa umuyaga nkuba. My friend, destroy the Fist of Legend. You couldn't. Uriya musaza yari afite ingumi ngo yitwa Fist of Legend, ingumi y'inyabigu. We did it ourselves. Twakoze ibishoboka twabonye gutamushobora. Muramuroga. But you must admit, he gets the job done. You have no conscience. No, wihangana. Samurai. Ndi umusamurai, ndi umuntu wihangana. I thought we would do battle. Sinjya memukana cyetse ko umugabo namukubise kumbe mwari mwamuroze. Kizanye umutima mu. Made him sick with your poison. Mujyana n'uburozi bwanyu abantu babaroze gusa je nagize muri abagabo. Ha! Yeah! God General! General! General yazamuye umugabo! Menyera ute General Basit. Dora Basaderi yaguye hasi. My spirit. Basaderi yikanzemo. To do with honor. Wamusika we ntuzongere n'ikindi gihe habe nagatoyi kandi ni wongera uzambona wa murambo. Yewe data we mbega abasirikare we. Ambasaderi cyane umusivile yari umwe wakubeta n'abasirikare barakorana ariko nagarasi. Raka imyitozo abasore batangiye kwitozana nijoro. Mu ishuri rya Jingu. That's right. He would have found it impossible to breathe at all. Do you still think someone from Jingwu did it? Jatekereza kuri Jingu arimo arabaza wa wundi yitwa Uncle Po. Shenzhen, why are you here? Shenzhen. Uncle No, what are you saying? Kuchuri hano. Uravuga iki? For the last 2 days, all of the students here have done nothing but admire you. Iminsi mike yumaze hano abanyeshuri nta kindi kintu kirimo kubanezeza kereka kukwishimira. Mbese umeze nka Yanga ageze Nyakariro. Ting-an feels. Shenzhen. Everything that you've been teaching goes against what Ting-an has taught. Ibyo wigisha byose neza bijyanye n'ibyo mwarimu yigishaga. Ibi byose ni byiza cyane abanyeshuri bagukunza ariko ntabwo twifuza ko unanirwa amasomo yawe nawe. That Ting-an is still the only master at this school. T-onu ariko niwe mwarimu w'iri shuri niwe mwarimu yasize avuze ko agomba kumusimbura. Wowe rero wakomeza kwigisha abanyeshuri bagukunde usanga ushwanye na T-onu. Ndakwinginze reka kubigisha T-onu akomeze abigisha. Nose mureke nubwo yabarogerega ntacyo abigisha yabahurozi ntacyo. T-onu ni wawe ni mukanya ruri kumwe na cyashiri barimo gushereruza. Are you going jogging? That's right. At this hour? Ujya mu myitozo so I'm going jogging. Jogging ni ukujoginga uko nguko nyine do tize busubu yashendikiye muri tize. Hey, slow down. Yeah. Yewe mwana bite? Look, they all want to. Nazanye bakangufu bose bakarani binana ko babanyonzi bose dore abanyonzi mu Bushinwa yewe mama shenye wicara mu ngorofani bakagusunika. Bose baje muri tize nawe kumbi ibigabo shayi babikomeye utuguru. Uya ngo nabyo biri muri tize nago bizi ko bizihoramo. Kigutwara kirukanga mpaka ukikujyanye. Bakiraho. Kutagawa, he's dead. Okutagawa yapfuye. Kutagawa. Chenizen byari byanditseho ngo Chenizen kwihorera n'ukwangi. Chenizen ngo yihoreye. Aragenda yica Kutagawa kombo Kutagawa yishwe na General. Stop! Don't do this! Wewe bora takujana wewe. There's no solution. General ntabwo kurwana niwo muti. General. Twatake cyangwa General yavuze. Kombo General niwe wishe cya kigo yarangije ajya kubekera Chenizen. Ikigabo barangije kukica bakeneze ku ishuri rya Chenizen. Muri abajapani kuno bateye ishuri. Chenizen yagiye kare muri tize twamubonye busubuye yagenda yirukanyira muri tize n'abanyonzi baramukurikira. Abanyonzi b'ingorofani. Kombe dore wawe ndi waraye hanze yiwe. Yaraye mu basheri. You've been gone the whole night. Ijoro ryose kutanu hani. Nari nagiye gushaka abakiriya n'abantu tuzajya dutoza. Baragiye gushaka erega ni diri baragiye muri diri. Komana wagiye gukora izihe diri se ni diri ndende. Kombe diri yarari mu twe turazizi. Akiraho kuno hari cyarungurukaga kirimo kumva ibyo bavuga. They're here. The Japanese are here. Japanese are here. Abajapani badutaye we. Bamwe mu muryango witwa Kokai. Abakokai bateye. Lin, go and get the police. Hurry up now. Genda hamagare polisi mingi. Genda hamagare polisi nona mingi iruhanga. Raka. What do you want? Shaka Chenizen. Come over. Umuduhi. Then? Hand him over. Chenizen. Impossible. He might be outbeating someone. Karate master or samurai? Kwigisha karate mwemeretse basore mwemeretse kurwana dore ukuntu bwikwiga cha Chenizen ashobora kuza kubugorora izindi amatama zagorama.
katurori buriya musore gukubita ukajya unikamye kugonza cyangwa gari ya moshi. Hey, give him to me and I'll prove it. Mumudu ya chanseri turambagaragariza ko yishe master wacu. Try your weapons. Mugerageze n'intwaro zanyu noneho. Basore nishinwa zivayo. Abinyuma barafunza mfungirana n'ibijapani. Yanga ko mfungirana. Raka fight ugamba indani. Bashinwa biyagasaho. Shinwa biyagasaho. Basi tadi. Yewe. Bashinwa. Biyagasaho shao. Fight. Giti. Bati giti wa mujinga we. Bajya kwivurya mwarimu. Ugamba kumurabo wa mwarimu aho ho bamushinguye. Ugamba! Ugamba we. Bakira kumbe polisi yarije. Arasa umuntu wakigoryo. Yarashe mu kirere ibirahure by'abandi birameneka. Apolisi barinjira. Hold your fire. Hold your fire. Fata imiriro yanyu, hold your fire. Sabers. Subizemo inkota sha. You Noguchi students, go home. But why? Send them all to jail. Then I have to arrest you. Bajyana muri gereza, bajyanye muri gereza namwe nabafunga. Nimwarwanaga mwese. Chen. Turashaka Chen Sen. Some respect. Nyereka icyubahiro. Kiramuseka. Bullshit. Umwanda w'ikimasa. Bullshit. Chen. Chen. Chen Sen yaraje bose ashaka kumurwanira. Nobody move. Natagira uva wari. Yeah? You will shoot me if I move? Uranda sasa. Not me. Sijewe. But my pistol might misfire. But my pistol might misfire. Imbunda yanjye ishobora kwibeshya isasu rikavamo narashi. Muze ari hano. Chen Sen mumufata. In connection with the killing. Hey, why me? Nakoze iki? I didn't. Let's go. Tumujyane sha tumujyane. Tujye kukujyana mu iperereza wa muginga we turebe ko wishe umuntu koko. Polisi sibwe mukuriye baramubeshyira. Abatswa mwaraza kurenganurwa ndabizi ubutabera burakoze n'inshingano zabo. Iri ya mbere bamujyanye nyuma y'amafera bito. Ngo nyuma y'amafera bito. Chen Sen. Don't worry. It'll be okay. You'll see. Hey, Nimugire ikibazo biraza kugenda sawa. Captain is in charge. Captain is in charge. Captain niwe uyoboye urukiko mu byemere. Captain nawe yaraje abishicara uruhande n'umushinwa. What are you doing here? Kora ibiki hano kabisa. Sorry, the judge. He's so unreasonable. Nihangane kirego bakinguye abayapani sabana. Ubu rero murabeho rwose mwirwarize musaba Imana gusaba tamukubita nyuma y'amafera betu Burundi. Kapite waje ukagira ijambo uvuga se. Murabeho. Captain yarabataye. Chen Sen agira ngo mu kantu. Nyunda arayivuze bapfunga imiryango. The court is told that the prosecution will present 4 witnesses. Urukiko rurategetse ngo abashinja bafite abatanga buhamya bane. Each of them witnessed the defendant commit the murder. Naramubonye rwose nuriya wishe umuntu. Where did these so-called witnesses come from? Ako se bariya batanga buhamya baturutse. That Master Akutagawa, right through the heart. Yije Kutagawa yamuteye igipfunsi ku mutima neza nirebera. Recognize his face. Are you sure? Uravugisha ukuri? I'm certain. Cyane naramubonye yewe nari ndaho ngiye kubona mbona. How many fingers do you see? Izi ntoki ni zingahe? 9. 9 icyenda. Wait a minute. Buretse 6. esheshatu. Ngo ni esheshatu. You moved your hand. Can you come closer? Urimo uragira ukuboko kaguhindura wanyegereye se kumva urugo rye rutareba narwo rwaje kumubeshye kumushinja. Ibicoco biramubeshyira byo kahambirwa. Uruntu rutareba narwo ruje gushinja umuntu. I was at Jingwu.
working with Bushin. nari mu ishuri rya Jingwu. Bushin's testimony or that of any other Jingwu students cannot be trusted here. Abanyeshuri ba Jingwu ntabwo bakwizerwa. Nunda arayivuze. Ntabwo baza nk'abatangabuhamya. Yewe bavuze ko hari undi mutangabuhamya wageze. Your Honor, Nyiricyubahiro. I'd like to call a witness now. Duhamagaye undi mutangabuhamya. Your Honor, Chinese testimony cannot be trusted. Ubuhamya bw'Abashinwa ntabwo twabwemera. Oya, ni umuyapanushe, ni umuyapanikazi. She's a Japanese. Ni umuyapanikazi none ugiye gushinjura. Ni umuyapanikazi ugiye gushinjura. Urumva ko mwene wabo rwose agiye kubavamo, agiye kuvugisha ukuri. Kumba agakobwa kanje ni kakandi biganaga. Bahirukana zamani shawo. Bakiri mu ishuri reka tuze twumva ukuntu kabeye cyangwa nimugoroba ukari gahari. Nubundi nabandi bazanye nabo babeshyaga ni kimwe ubwo byose se si kimwe uguhaye nawe uramo yaga nako kaje kubeshya. Now miss, please identify yourself. Isobanura. My name is Mitsuko Yamada. Banyita Mitsuko Yamada. My father is Minister of Education. Data ni Ministry w'amashuri muri Japan. You heard the suspect say that he was a Jingwu at the time. Uriya yavuze ngo ari mu ishuri rya Jingwu. I do not agree. Ibyo simbyemera. Yacetse ko nako kamugambaniye. We went to a hotel together. Twari mu hotel nge nawe. Spent the night. Ijoro ryose twari kumwe. You and Shenzhen? We na Shenzhen. Cyane rwose. Cyakubwira ibyo twari yewe data we. Shenzhen ni umugabo nyene ari kumvura nijoro kukaganira kigabo. Isn't it possible? Birashoboka. You fell asleep, Shenzhen could have left. Ushobora kuba waryamye Shenzhen akagenda. Ntabwo twaryamye ijoro ryose. Wiki. Didn't ever actually go to sleep that night. We did go to sleep that night. What were you doing if you weren't sleeping? What were you doing if you weren't sleeping? Mwakoraga iki se niba mutari muryamye? Shenzhen and I are in love. Turi mu rukundo. Yeah, that way. What does she mean? Kira gikobwa cyabwe kira. She meant they were fooling around together. Ngo bakomeje bigira ibigori ijoro ryose buriya nicyo gishatse kuvuga. Mu rundi rushinwa hari. Kimwe kiraje ngo buriya bakoraga iki nijoro ngo buriya igikobwa kiravuga iki. Ngo ya ngo babigiraga ibigori ijoro ryose. Besides, waste of my time. Case dismissed. Nakoze kuza kurega ubusa mwo gahambirwa mwe mwangeze igihe cyanjye murakakubitwa n'inkuba itagira amazi murakakubitwa n'inkuba y'izuba ikirago nyundo yaragitetse general afa yarakaye. Pathetic fools. This isn't over yet. This ain't over yet. Ibi ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira. Ambasaderi yakoze kaje kuri Shenzhen kishimye. Haje bateye inganda shahu. Wapi na gari inganda ni watatu. Igikorwa cyarabeje. Urutare rwavuga ko gateye inganda wapi ni watatu na gari inganda ahubwo ni bwana nendaga kuyiza niyo bibesha gato. Bwana karyige bwana kagira seti babyita iki? Aha. Babyita gufata ku ngufu. Iyo unafite bwana yiturufu nawe ufite seti uba bwana agakubita uwiturufu babyita harya gukorikira. Nyena ari kubatakira kabisa. Not to fall in love with a Japanese woman. What do you suppose the master would say? Uravuga master yaza kuba ari muzima akakubona no muyapani kazi ko atari mwene wacu ari ubundi bwoko bwitwa abayapani yari kuvuga iki? Greatly dishonored by the Japanese. Iri shuri ryacu ntabwo twakwakira abayapani rwose nawe urabizi. Reba ibibazo dufite n'abajapani. We must give up all ties with the Japanese. Tugomba gutandukana burundu n'abajapani. Give up all ties with the Japanese. For once dishonored you? Haven't. Shenzhen. Now that's a foolish mistake. Finish school and then find a wife. Brangize kwiga ushaka umugore. Find a Chinese wife. Ushaka umugore mushinwa kazi. Mitsuko had to give up everything for me. Mitsuko yemeye no Home and a family in Japan. Gutanga ibyo byose. She even lied in court. She even lied in the court. Nabeshye mu rukiko umukobwa Mitsuko. Born to lie. Yego ko mana none se ko tujya twumva ngo abayapani kazi nta kindi bakura bazi kubeshya. Ngo Japanese are born to lie. Not welcome here. Nta mujapani kazi twemerera ko azahana. She can leave by herself. Or you both leave Jingwu. She can live by herself or both of you leave Jingwu. Stay. Yagenda umukobwa wenyine cyangwa mwembe muve muri Jingwu mu ishuri. Bareka bakome hano. Bana rumo yapani kazi genda sha. Bayapani se nindubaye kazi hano. Konguru damo. Sabanu. Konguru damo nawe. Yamwe mwabasukoma. Batangiye kurwana kubera Shenzhen. There's something that we have to decide. Hari icyo tugomba guhitamo. Or Jingwu cannot go on. Jingwu ntabwo yakomeje. It would seem you and I are in a battle. We nanjye turi mu ntambara yo kuyobora Jingwu. I don't know what you mean, Tim. Sinzi ibyo uvuga je sinshaka n'ubuyobozi hano. Listen. If you want to be in charge, then fight me for it. If you can be in charge, then fight me for it. Niba wumva ko wayobora Jingwu ndabona abanyeshuri baragukunze ngwino turwane. Nunkubita. Uyobora Jingwu. Itegure. Aba basore bombi sha bararwana. Aka ko twakabonye ko kubita abayapani kari akagenda ko karakubita.
Jensen aba bana noneho ibi ngibi babyita sisubiranamo baraka Jonuko azanye zimbata kaze mukubitisha izigiharo uyu muginga cyangwa izikindi giturumi hari ibizimba birya imbata nawe ukubitisha izikinya hamwe sha Raka fight bashaka kureba nindi urushundi ni ugomba kubona ishuri fight ni babaye shuri bakuru araka Jingu school shuri cya Jingu Komis musare baze nabwagwa basitade nabwagwa basitade basitade ho fight karamudom baranyira igiseburi ndabyumveshe no itazan mushin umunyeshuri yaravuye no mu ishuri muri Japan aramwegera baka Jensen neretse ko byose bishoboka kereka ko byose bishoboka ntabwo urumva se ntabwo uransoma we wansomye cyamwubikiriye kiramudama muginga sha muginga tumye nkubita akabuno hasi imbere y'umugore madame ihangane madame Jana ikintu cya mbere kibi kiba nk'umugabo gukubitira imbere y'umugore wawe cyangwa twana twawe tuba tuzi ngo papa niwe mugabo ukomeye ku isi kurusha abandi none madamu mutari kubisa umusore maze ya tekinike ni yihera ni ya nyiramuha atagiye kwitabaza tekinike menya ari yimbwebwe tu azanye tekinike yimbwebwe niko wambwebwe amutangiye wowe inyungu zanyu mwazinjiye filime itangiye kuva mwatanga yanyu mumbwire ko mutarunguka gamba fight kadom ntabwo kumva we ho fight fight ajat Jensen kick yamuvushije n'amaraso umusore ntabwo arumva Jensen niwareba nukuwe Jensen baramwa kick mujari we basi tadimi yabwe tatu yakubise umusore kubise umusore baze banahagurutsa bura balance mu kirere Jensen yarabeho Jensen arakubita yewe data we umugabo ahise arwara arwaye pararize yewe pararize yereye menya ari mu kabuno pararize yahise arwara pararize turuka mu gatafari. It's yours. Take Jingwoo. No! Janshuri ya Jingwoo. Na Jingwoo nshaka. But I won't leave Mitsuko. Gusa Mitsuko ntabwo namureka. We have to leave together. Then I guess it's goodbye. Uyu mukobwa ngomba kubana nawe uba ahubwo ndimo ndabasezera ngo goodbye. Ngomba kubabwira goodbye. Yumva gatatu uyu mukobwa ahuze umuntu uza mu rukiko akabeshya ngo twari kumwe ijoro ryose bakagukuraho icyaha cyo kwica umuntu. Uramutse umwemukiye nawe waba uri umugome. Agakobwa yagomba kujya kubana nako nubwo umuryango wabo batakemera ngo nakajapani kazi ngo nasano bagomba kujyana n'abajapani. Yagomba kuva muri iryo shuri. Man told me it's a real mess. Ko yakavuye muri rya shuri yererekeye barakwereka bagomba kubanza kujya gucumbika dore umukobwa dore kano gatafari gashukuye. Ntako mubona. Any rooms? Sure. Hari ibyumba birahari. Ahubwo murakaza neza. Ufite ku note se. Ibyumba birahari. Oh, she's Japanese. No Muyapani kazi. Not in my hotel. Ya kada na Muyapani kazi twagoze na hotel yanjye naba. You understand? Umva ihangana sama faranga. Jensen, he's a traitor. Umugambanya ari kumwe no Muyapani kazi. Muyane no muntu wagasura nk'akisiya. Genda wembu itwite muvane hano. Tangira kwiruka niyo muntu wagasura nk'akisiya. Come on, let's go. Mana nyagasa numvise ikintu banyise ngo twite buze ndatwite. Tugende. Ni mwene wabo wa Bogota Rabam. Mwene wabo wa Bogota Rabam. Umukobwa wese amukura aho ngaho
dorano bagiye kwibera buriya nta cyaro kiruta ikindi mama shenge dorano bagiye gutura izajye bari saro imvura nigwa abashyitsi tubirukanye bise hariya mu muririmbo bagomba kurara mu muririmbo dorano hari agasima nibo bazajya bicaza abashyitsi mbega imikasiro ku iduniya bakira wowe na madamu bari bagiye kwibera habo bariganaga And there I saw it. Mwana nyangaza ni mbonye imbeba sheri uze niba utinya imbeba abana ntibazatinya abana b'imbeba madamu aratinya imbeba uriya abana bashobora kuzatinya abana b'imbeba There. Ako sheri mudata we Don't see it. ko nayo mbona se nani ni hano ikobwa cyazanye umutatu hano umugabo yibereye mu bibazo dore hano agiye gutura mu byukuri n'ahantu yabaga dore akazu naka ibyatsi shabo uzi ko aka kazu ushobora ba bantu batajya bakaraba ibirenge ushobora kuryama ugashiduka imbwa zakujyanye ibirenge kubera umunuko I was afraid of them. Nothing. I'm sorry. Yanga. I thought you'd really like it living here. Nachetse kukunda kuba hano. I'm sure I can get used to it. Hari nzamenyera sure I can get used to it. Uyu mukobwa se ni ministry w'amashuri muri Japan ariko dore hano bagiye kwiturira. Full here. Umva. No, you'll be very happy. Nachetse ko turamutse tugumanye ahari bw'uzanezerwa kurushaho. Neme no bagenzi banjye no kwishuri mvayo. Ndemera dore ahantu tuje gutura mu buvundere. Wenda hari icyo ubuzima bwazakomeza baje kwibera mu bukozo. Why not? Ubukozo ni byaye bimeze nk'ivu biba mu nkono y'itabi hagati y'uruhombo n'inkono. Itabi hamwe ibintu byitwa ubuvundere. Ni nabwo bukozo. Utabuze ubwo si umunyarwanda sikegari we. Abibwiwe n'iki? Kicwe n'uburoro. Cyangwa imbetezi urakarya ibikatsi biguhagame. Chenze niwe na madamu bari hakono ibyishimo ni byose umudamu atangira gutaka inzu yabo mama je tekereza inzu y'ibiragore. Dore kibambasi. Mana yagasanye ikirekanye manike hano kuri noza kuri bloke sima. Ntacyo bloke zimazaye ko ari ibirago bagiye barakikiza bubaka inzu. Heard from Tingon? Aba bezawa. Tingon uzawari. I knew it. Mana yagasanye. It was hard for him to lose. Yageze amasoni kubera guhomba. They were really close. Tingon's pride is still hurting. I'm afraid. Tingon icyubahiro cye buriya cyarashaje. What's to do? Forget about our school's future and our good name? Who's someone challenges us? Hey, who else can teach? Chung and Biu. Were we to receive a challenge? She told me to come home. If there's trouble, you'll be safe here. Mama yambwiye ni naye mukobwa muto nugira ikibazo hano aza kuburinzwe. Watch out for our people. Barashwanye none nta n'umurinzi babona ushobora kurimba ishuri bakira abo bajapani baratera. Bajapani baratera. You Chinese are wasteful. So few of you. And all this food. Abashinwa ntacyo mumaze. We're here with a proposal. We are here with the proposal. Tujano tubazaniye amahitamo. Ikifuzo. Let me look at it. Kifuzo nyabaki. The great Funakoshi, a sensei, issues a challenge to Chingwu. Umukuru wa Funakoshi yasabye amarushanwa n'ishuri ryanyu rya Chingwu. Umukuru wa Funakoshi ni umujapani mukuru. Arashaka amarushanwa n'ishuri ryabo rya Chingwu. Ushaka amarushanwa nindi. Baje gusoma urwandiko ni proposal ni kifuzo. For this fight, we need Chanzan, not Master. He's gone over to the enemy. Hey, you'd better watch what you're saying. Or what? Get out there and find Tingon. Kumbe hakuno cya gisaza kibatekera niba ari cyo cyaraze wa musaza kirimo kirareba wa murambo w'umuntu wapfuye. Uncle bamusanze muzo atatetse uwo munsi. Muze asa n'uwihebye. Yewe sande. Gwino gahama. That's for sure. Niruzarwana n'abajapani batujishabye mu marushanwa. So what's going on? What's going on? Where's the money? Where is the money? Amafaranga ari. Bakivuga iby'amafaranga babona hari abahita abo bombi nabatetsi. Try to show some patience, all right? Tusa. If I wait much longer, they'll discover me. No. Nawe sangomeza kutekereza mwana wanjye bazamvumbura. But how will anyone know? Maybe vugutesa muzana ninde uzabimenya. No, it's not traceable. Not to you or me. Batangiye kumenya ko umuntu yarozwe usibye nawe se tutabivuze ninde wundi wazabimenya. Dr. Matsuwa, tonight you did your job. Esa ni jamuroza koko. Muze wakoze akazi kawe. Ibyo kumuruga bikiri ku ruhande. Kumbe wa master koko yarozwe n'abakora mu gikoni. Please take over. Then we'll be set. Then we'll lots of money.
abajapani baramuka batsinze igihugu cyose bakagifata nawe tuzaba bakire cyane tuzagira ifaranga ryinshi we tuza. I wish I had known. Yombi menya. You should have told me that thoricide was poisonous. Iyo mbwira mwana yuko ibyo ngiye kumushyira mu buryo ari uburozi kumva uyu ngo yari maro igisaza cya yindi intekerezo gishobora kuzamura buritsa yahisemo kukica. Akarambo cyara mwishe kirangije kiramumanika ngo baje kuvuga ko yiyahuye ngo baje gukura uyu musaza. Lift him off the roof. Dore mama shenge umwe mu barimo kumanura niwe mwicanyi number 1. Polisi yaje gufata Akarambo barakajyana. We found traces of thoricide on this. Oya hano tubonyemo ibiti rwose byo byigeka karubamba babishyize mu isana ari byinshi cyane. Ibi nibyo byamuroze rwose. Uya musaza yiyishe ko yari yanamuroze. Kumva musaza ntabwo ari wenyine bari kumwe nakandi gasore kitwa cyane karacyari mu ishuri. Hey, the master had asthma and the cook used to treat it. Uwishe mwari mu dore yapfuye. Tubigira ibanga. Looks the one who gave him the poison. Nukuvuga ngo yiyishe kubera ko ari wamuhaye uburozi. Ariko biriya bintu rwose birababaje. Niko buriya yamwiciye iki. It's quiet, okay? Oya reka tubigira ibanga. No difference, he's dead anyway. Nubundi yapfuye. We can't keep a murder a secret. Ntabwo ubwicanyi twamugira ibanga. Ntabwo biba mu gipolisi ntitubyemerewe. Yewe data we. Tugomba kumuvuga. Ntabwo twahishe umwicanyi. Yewe data we fresheri. Muzehe afite igihushe mu mutwe dore ukuntu kingana do. Uyashobora kubeshya ko ari uruhare rwo mu muryango kandi n'uruhushi rwamuriye. Investigate some more. How about these? Tubonye n'ibindi bikakarubamba. Get an analysis done. Yera mukomeze mushake n'ibindi yewe data we dore igihushe. Yewe. Muzehe mbabarire rwose tubigira ibanga. I'll find him. Nzabitekerezaho ariko ntabwo byemewe. Yewe. Yahize aca mu polisi. Mu polisi ntabwo byemerewe guhishira umwicanyi. Umwicanyi nubwo yapfuye bagomba kumutanga. Kumva ko kanya baba polisi bakiva mu ishuri rya Jingu hari igikobwa cyaje kimwe cyo mu migina nako cyo mu miswa nari nibagiwe da imigina sinzongera kuyivuga muri filime aha. Igikobwa cyo mu miswa cyaraje ariko n'ubundi miswa iva mu migina. Looking for someone? I wonder if I could please talk to Mr. No. Mamwe ndashaka umugabo muyobozi wano rwose umwarimu mukuru Mr. Paul muze. Kome muze Paul. Ntabwo ari poti ni po bakatamo kabiri. Ayo niba rirangiye rito sinzi n'inyuguti yiyogira imbere aho ngaho. Hope so. I know that you and the whole police force have been looking for Ting An. Numvishe mwebwe na polisi ko murimo gushaka Ting On nani? Ari hehe? The Star House. Ari muri Ho House inzu y'indaya Ho House. Ho indaya bazita Ho prostitutes. Uko babishaka niko babivuga. Ho ariko n'abakobwa batagira indero muri make ni nko kuvuga icyomanzi. Bakobwa kara ubwiye ngo ari muri Ho House kumbe niko kaho. Dore karaya niko kari kara. Agaze ugeze icyo mubaza ntiyazanda buri zara. Ngo mwana muto. Uburi kumwe nawe. Kyan. Asi. Ako dakuze. Uze yarebaga igikobwa ariko ni mukuru. Nta kindi mvuse aha. Abantu ndabazi umushobora kuvuga ngo buri yavuze ko umusaza avuze ngo aha. For the first few months he seemed to be happy. Kambara cyiza yazakayishi. Ariko kagiye kugaruka muri iminsi. Yaje babanye. Ariko si mwana we. Kumva. Won't you try and take? Uraza kumufasha. Ariko Yego. Bakomeje ko nari bikomeza. Ndarebye igikobwa hano. Musura hari. Pion aho yabagari. Durabajya pani byo bamukorera mu tubari. Sigaye ari umusinzi. Koga cyabarangiye akunda kubari muri Ho House nzindaye. Munde kure mbakubite munde kure. Bamwishe ngo ni mu muri kure bakubite. Urane bibyo nakubwira ka kiranje kazabyibuza kanambwira ati shiri nkumva ndanezerewe none umugabo bajya kubivuga nkumva impumuro y'urwagwa gusa nisotse mu kanwa. Zuri baramuzanye n'amasoni menshi cyane ndakanyumba ni. Bina yazanye umwirongi. Let's go. You're here. There must be a reason. The Noguchi clan came to see us. They've challenged you. Chen. You are the master of Jingwu. Who represent us.
tangira tize ino guca inyibaza n'uwe murwanyi wabo tize uzwe wariteguye mwana waje ubu ndabizi urwagwa ni rwinshi cyane banza rumare mu mitsi kwega amano yagombaga kurubanza kurumana mu mitsi buriya nta mumwe urwagwa ugira amano yorohereye reka usanga hari kwezi yari tunatunye wajya bona n'amano ubwayo yari yetize ukwawe will always be Jingwu. niba ryo gomba guhagarara ishuri rya Jingwu ndaza gutangira imyitozo koko jewe Play on. What about Miss Shen? Uyu mukobwa se mzee buriya si ukwisebya salamu For all she's done? oya umukobwa reka twugume muri iri shuri niba rwose akomeze buriya si ukwisebya koko tangira tize abandi mugende Will pay. mame munke ukanyaka nase ngamva waje fundira ibiraya na ro bigira shobora guhita kimuvuga ko kanya Dresses anymore. abandi bakobwa bagiye kukitaho ukava mu burayi uwo munsi We won't miss them. nyagasani muragera se ngo nanjye nicare hano majwi y'indaya batandukanye yego mwakoze cyane ko mikasi In fact, in all of Japan. But don't you worry. He's getting old now. ntugire ikibazo urwo ndwari ko badusaba Uncle, no. master murebe hakurya ukuntu twamugeze Looks good. mukobwa arasa neza kabisa uyu nawe yarakarebye akareba afite isoni nako gafite isoni aho kari Hey, listen. I think you'll fit in really well here. kobwa mutu hano uraza kumererwa neza murakoze yego ko murakoze cyane That's different. ijwi gikobwa kiri hariya niba abandi bikorera ku giti cyabo Is on for tomorrow. Practice. tangira imyitozo ejo you have to practice we are starting from tomorrow practice imyitozo niba uzahagarara ishuri rya Jingwu ajya guhangana n'abajapani katururi Thanks. You. Thanks. Come on. Okay. Let's go. Drink later. Thank you. Come on. tugire He looks strong. imyitozo The challenge is tomorrow. urana kunaze Ting on. mwana nyagasani ahubwo se widengagije utwidu ko kubona umugabo nguriya se wageze ngo ku isoko ni bangaye baba bariho ko tujya ku isoko ukabura abagabo nk'abariya habe na gato ku isoko babona bakeya oya naramutoraguye rwose uriya ni umugisha wanjye niherewe n'Imana bwa mbere nari ndi kumwe na shitani ariko ndi kumwe n'Imana tize yakoze tize ariko abanyeshuri baridegera bakamuca amazi Sorry. Are you? Yanga ni master I'm fine. meze sawa I'm okay. uyu mugabo azaduhagararira ko kakubita abayapani cyangwa bazamuhondagura aho bagiye mbona bazamukubita ukagira ngo agonzwe n'ikamyo yikoreye karabure duze nk'amapaki garuka hakuno hinoguki umuryango w'abajapani nawe wari wicaye barinda kwirobanuramo indwanyi nziza ajya guhangana n'umushinwa iyihe ndwanyi Agasobanuye kurata saza ari hano barimo barashengerera wa mupfundi wapfuye cya gihe bakabekera ko ari umushinwa wamwishe barashengerera Master Yasuaki Kurata ana abajapani Funikoji, you will fight Ting-on tomorrow. Miguchi uzarwa na Ting-on guheresho ejo you fight Ting-on tomorrow Miguchi uze Miguchi niwe babwiye turukuna muri Cheetah. General Don't even dare try to tell me who I will challenge. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Ntuzongere no kwibeshya kumbwira tuzahangana. Yewe uyu ni umuryango w'abayapani nuramuka wanze guhangana nawe rero twe turaza gushaka undi. So, none Mitsuko is in no way any of your concern. Mitsuko abana gata kureba. If she's your weakness. Mitsuko yaraje maze atuma abashinwa bava mu rukiko kuri. The general is perceiving. Wenga generali would have to be his own. Wacetse kwa muri buzane bose bakabeshyera umuntu Mitsuko yagenda navuga ukuri we. Wakwibeshye. Iri risaza cyarira kubita. Baryitwa Yasuaki Kurata. Hakuno hari wari wiyicariye muri wa muririmbo we zakira diha hakurya hari umuntu hayengutse arimo kuza aho yirarira zakira diha na madame mu muririmbo. Good morning. Waramutse sheri. Oh, look, isn't that Uncle? Kumbe wa musaza ni uncle Agakobwa. Mitsuko. Knowing you live so far from town. Nayaga hano mutuye ni kure cyane rwose kuva kuri kaburimbo ugera hano umuntu azananiwe uzi ko umaze kugira amaguru wajya nkovoma kure mu masaha make y'ijana hari abantu bashaka ufite akaguru kagira ngo avoma mbari Chenise narahari undati cyane Not yet.
Do you want to be? I think so. If the Chinese and Japanese... urenda gushyingiranwa ndenda kurongoranwa n'uriya mugabo nubwo ari umushinwa nka mu Japani. You're much too young Mukobwa muto to become a widow. You are much too young to become a widow. Nguracyari umukobwa muto cyane sinakwifuriza kuba umupfakazi nona. You are much too young to become a widow. You sound very confident. Waje se nawe nkagushingura uravuga ufite ama confidence. Did you tell me you're going to fight my uncle, huh? Cyane zane kutamwe kuri burwana na uncle. Umva. Chen-sen. Chen-sen. Come. Ngwino duhangane kwanza. Ngwino. Chen-sen. So anxious. Why don't you show me what you've learned? Wanyeretse ibyo wizera. Why don't you show me what you've learned? Raka! Fata broka sima. Ibyo izo tise muzigemo we. Niyo nama nabagira. Tangi dutere broka sima ibipfunsi. So, it's about energy. But tell me something. Does a rock have as much energy as an imbaraga would? Bacheka ni imbaraga dafite tekinika mukatira agapapuro uzatera agapapuro urushire ko gacika mu kabiri. Ibyo nabyo nakandi gatangaza. Usore muti. What else has Master Hua taught you? Simple. Observe your opponent. Attack him. Learn to exploit his weakness. Tangira kumubwira ibyo mwarimu yamwigishije. Observe your opponent. Banzu rebe neza uwo mugiye guhangana umwiganye mu rwari nawe bitewe nuko wamwize. Not from Master Hua. He taught us the art of kung fu. Master Hua atwigisha kung fu. Are similar. Ni ibintu byoroshye. Does it mean we learn karate? Ntabwo bivuze ngo twize karate ahubwo twize kung fu. So tell me what lessons you've learned about controlling one's anger. Mbwira none ibyo wize mu gukontorora uburakari bw'umuntu. Nibwo nimenye kuri rwanyu zize. It's time. Metire nicyo gihe cyo gutangira kugira icyo twiyereka nawe imbeye cyabeshye hano gira ngaho tangira. Madama ajya haku. Buretse gato, buretse. Baburetse. Musaza no mu Japan yasuwaki kurata. Kobwa ari hakurya arimo arareba niba ari bufane uncle we, niba ari bufane umugabo we, je simbizi ariko buriya abagabo ntago bapfa kuboneka nabibura. Igikobwa gishobora kwifanira umugabo agakubita se wabo. Mugabo wamukubita rwose sinawambyaye nubwo avukana narakubita ni nyina umwoki. Bano ngo kibe kivuga nyirakuru. Nako nyina wabo. Hold it. Buretse gato. Ewana. Yeah. Hey. Tizi. Yeah. Uzaza kwigorora. None ushatse waza. Kwino ngukubita. Muze ahugore kanze nguhondagura. Aya ngino ngutimbura. Baka! Saya swaki kurata n'umusaza ukubita. Swaki kurata. Nibuka mu filime kitwa Shanghai Express. Ari mu Japan ya swaki kurata. Baka mujeri. Shinwa yikangamo. Kick biranga muze. Kari basitatu. Mucango we, umucango dore inyungu zanyu zatangiye kuva kare. Say, yeah. Say. Huh? What style is that? Iyo ni style nyabakira muze. Iyi style bayita inkoko zikiri ntoya ni imishwe. Imishwe se kwirya iminyorogoto ndo umunyorogoto yewe. Amugenga. Say! Kick! Teddy! Say ya kwaki kurata! Nakabiranga we! Kick! Ifi! Say! Say! Say baramutamitse we. Muginga aramaye shawo. Numve asa nkunonetse kabisa aramutonetse. Igira gukubita ukajya ngo kiragutonetse wikanga nk'wari usanzwe ufite igisebe. Basitade. Say!
biratunga umusore atangira kubita umusaza Jeye kumwereza ingumi kumbe muzehe yahumirije kubera umuyaga urimo uramujya amaso ntabo baka muzehe ntakireba Sari yamenye ko uyu musaza kumukubita atari uko amurusha muzehe ntabwo ureba you can't see umuyaga urimo uranja amaso baye amaso muri iminsi merewe nabi Tata gatambara aripfuka n'umusaza aripfuka baje kwipima basi tata Fight! Johnny! Ano mgureba we! Anengonje umuginga. Muzehe! Muzehe we! Bisembea! Muzehe! Muzehe! Bara muzinzi. Umuginga aranzinga wajya umurozi wo katsindwa. Cyamuze kumera cyo nijyaga gutera kabuye kurindi. Arahuka. Bas! Hey! Jambu tayazana no akabuno igituza. Hey! Kick! Raka! Das! Musaza rero bavuga abasaza ariko yaraka se baramuzinga bamuginga uranzinga nk'umurozi wo katsindwa we bazinga uzinga ibiki nikubisa umusore umunigo umusore nazinga utuguru twamuzehe nakubabariye sha ngaho nanjye mbabarire ze hari hano sasa arakomesha we are almost done turarangije genda yewe data mugabo umeze neza agapani kaboneke n'umugabo w'umuntu yewe data we agapani kaboneke n'umugabo Your talent is astonishing. Muzehe ufite impano na uragatangaza gusa Proverb. musore muto Experience should fear the strength of youth. ugiye kujya mu marushanwa byanze bikunze wo muzahura uzamutsinda abayapani barira kurushanwa namwe uratsinze ariko Because I adapted to you. kubera ko genda niteguye ndetse nkitegura kuba natsinda You learn to be fluid, to adapt. Now ugomba kwiga you have to learn to be fluid to adapt ugomba kwiga niba ari ikintu utaruzi kakibona ku muntu kakimwigaho musore muto ntabwo ngiye nigeze niga kurwana nareba ariko wamaye agatambaro nipfutse mitanangira kugutera imibare buriyo gutera njo no bari guca muzaza kutazi neyo ya nakubabariye muzaza cyangwa nagutonekaga hari ukuntu wankubitaga nkumva nonetse umuntu kugukubita ukagira ngo rusanzwe ufite igisebe waranonetse ugatsindwa buri ngo bibaza kurushano hashyashya gitoboka ngo iragatsindwa n'uwiteka muzehe kugenda nabise umeze neza mwana wanjye ni imitsi ya gisaza mwana wanjye nirubaga imana mwana wanjye muzehe yashize shaba muto nakuba mutonetse ahantu hose Japanese master. ugiye kugenda ariko sinzi umunyeshuri mugenzi wanjye guhangana na Japanese master n'umumetero wa Japan Told me you were the best of all the clans. watubwira uwo mu Japan wari we And a samurai warrior. urindwanye koko ya nyayo you are true samurai warrior abasamurai n'abantu barwanira mukuri Your master mwana muto would surely be proud of his disciple. I think your master will be proud of his disciple mwarimu wawe iyaza kuba kiriho yari kuba nejejwe no kugira umunyeshuri nkawe nta kintu cyiza cyane mwana mutoya nko kugira umunyeshuri wigisha agafata mwana wanjye warafashe Take care when you fight him. ugende uhite kuri iyo mirwano uzahurana n'umukobwa wanjye kandi uzamwite umuzehe mu Japan arigendera nta kibazo afite no kuvangura abashinwa mu Japan yarabaretse bagende bibyarira utwana nirubaga imana rega nirubaga imana nta kibazo mfite na kimwe kabisa data kombe yashize
yageze mu Bajapani bene wabo batangira kwikinira kadame nta kibazo afite n'abashinwa reka da kuri dunia mungu abarimo kwisekera kandi aragenda akabwira n'abashinwa bitonde gusana n'ikindi. Since the last time. Thank you. Rakoze. I think General Fujita has become obsessed. Ndakeka General Fujita amaze kwangirika. In Wuhan and eventually Shanghai. It's become important to him. Shanghai yabaye mugenzi kuri. First step of conquering all of China. Hanyuma General Fujita ndabona ashaka kuzafata Ubushinwa bwose ngo iki. Arimo araganira na wa mwambasaderi w'Abajapani muri China. I tell you that's what he's doing. Ndakubwira ibyo akora. If you observe his troop movements. Urebye ingabo z'ukuntu azizana inazivuye muri Japan. Ushaka gufata Ubushinwa bwose. There's just no way. Japan is like an insect whose objective is to destroy an elephant. Japan ni nk'agasimba gatoya gakoko ubu ngubu babuguruka kaba gashaka kurimbura inzovu. The advantage, but as soon as the elephant wakes, iyo nzovu rero yiryamye ikakanguka, has the strength to eliminate the insect. Ikoma gutyo umugobora rimwe gusa umugobora wayo gakubita kagasazi kagapfa kaje ngo kaje kuyica yewe. Urumva abashinwa bakangutse batazaturimbura. Umva. It will weaken the elephant in a big way. But it is still impossible. Ntabwo bishoboka na gatoya. Batangiye guca umugani w'inzovu n'ukuntu. Okay. Umva. Let's say the parable is about a venomous insect, and it can strike the elephant's heart. Before it wakes up, it's already paralyzed. Japan has such insects. Japan tuvuge we nari ngako gasimba umuntu yashobora kugeranya n'inzovu kenda kurya inzovu. Sinyeka ko bizashoboka. Many like him. Ariko reka dutegeze turebe General Fujita gusa umutima we watangiye kuba he is obsessed. Kumva ko ashaka byinshi birenze ibyo akabaye afite. General Fujita. Kumbe General Fujita nawe yari yagera. Chenze nawe yari yaragiye mu cyaro. Ni benshi baje kumusura. Bwabiriyeho za kiradiyaho batuye dore bibera muri rimbo bwabuze barindiramo ingurube z'ishyamba zitwa amasatura. Nibwo gwitwa imiririmbo. Bakire imiririmbo hari uwari umaze kuza kubasura. Yewe. You're back. Chenze nuragarutse kumbe ntabwo ari we. Ni muramu. Nyagasani. Hello. Muraho. Komera ubwari wowe. Ndakomeye kabisa mfunze nkomeye bwuma nkafunga bugwasi. Mumeze muteze turaho. Karagenda zakazi. Akazi turakora mukora muteze. Turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Izo zose ni ndamutse. Umuntu nakubwira ngo muraho. Jye uvuga uti turaho. Muko akazi karagenda turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Abisi niko babaye. Yanga ndabiza abana imibare gushaka afite manyete 3. Tuzamukangura ukajya ndasinziriye murakatsindwa abi imitima yabo nibo mbwiye. Ukora bagaye ubundi wakunguka bakaroga. Komano cheneze ni wamushakaga namushakaga. Anase kwanyirukanye bite byawe ubusegetse nacyuye ndaye. Atekereza no gungira ubwaye mu kigunda. Yirukanye mugenzi we nuko afite mu Japan kazi. Arangije wajya mu miswa azana indaya mu rugo. Ose batandukaniye. Nimbe no ngo yizaniye nakadamu kuba gafite icyubahiro nubwo atari kene waba araka Japan kazi. Karubana muntu katubaha. Kifata neza nagakobwa keza. Kirika nikabyara abana bambuye itwite. Numije gare bakita kambuye itwite ngo kameze nk'agasihada. Koko abogotara bam. But as you can see, I have a new life. Uko bibona I have a new life. As you can see, I have a new life. Uko bibona mfite ubuzima bushya. Shenhan, she has moved in. From the Bravo? Mm-hmm. It's working out. Good. You could bring Mitsuko too. Waza nawe ukajya na Mitsuko mu rugo. Shenhan. Umva goze urigarura uziko nta mugabo uhindukira kwija wisubira kwijambo uko umugabo ahindukira ari mu modoka. Agahindukira ahantu hamwe gusa ni mu modoka. Iki kintu kiravuga ngo yazana na Mitsuko kandi Mitsuko nicyo cyababwiye ngo nibaceho. Trouble. Aho kugira ngo nyene ndakaza abandi bose nawe kwemera ngagumana na Mitsuko turi twenyine ka Mitsuko kumvisha umugabo nafite umutima mwiza Shenzhen. What is it? Niza technique. Imeze ite? Nonye kwereka. Kaza agende nzetso twongere dupime oya narakubonye shama ameze nka nozo zazindi gari ya moshi zimwe za teveje tejev dore mama shay technique nshasha nukwikanira gusa
namwereka iyazi tekinike nizo barimo we hey tekinike montage zimera kuriya mwabaye mutariko ese kagari montage meri cy'ibyo ni wowe ni wabitambuka usibye ko nabyo muzi uyu musore akubita inguma akayikubita no bloke sima mwagira ibyo bintu mukabyitoza ko byabafasha mugende muri zatiza ujuzana igitafari ukubitira ingumi nikitameneka wiyahure mpaka kimenetse tare nk'icumi rwose ibyo bintu bizabafasha mwabaye muti. Tomorrow I fight in Noguchi. If anything happens, teach this style to the others. Mu gitondo umusore yambwiye ko agira uburwane kirebe cyose agiye guhagarara ishuri ryabo gusa yaje asa n'usaba imbabazi mu kinyabupfura oyasimbuza ko ngo uzaze ariko naho ushatse waza ukareba uko n'Rwanda hewe zakubitera ariko uzaze ariko nta nubwo ari ngombwa kuza ariko uzaze baragira ngo bajye kumutabara Chenze na Rwanda giye kuvayo sanga kagakobwa kagiye. My dear Chenzen, mkundwa, I have decided to return home. I understand why this fight is important to you and your country. And I think my being with you is hurting your cause. Numva impamvu yawe yo kujya muri iyi ntambara ari ingenzi ndetse n'igihugu cyawe. Sinshaka kujya nguzababare ndetse n'abavandimwe bawe bazakwanga Chenzen nagukundaga ariko numvishe bagutekerezaho cyane. Gakobwa karamutaye kara general. General, ni ugiye kujya marushanwa. Dore abapagasi yewe. Nyakuba. Tuhonda gurahagana. Ingiga zibiti. Ingiga. General. General we. Isumari. Urubaho. Izitize muzibye zapafasha. Ikiganza cyo nk'inyundo. Yewe. Ye data we ayigata. Yewe data we. Kuroke sima we mwagiye ibintu mukabikora ko bizabafasha. Yewe data we mugene muri zitize. Yewe we ndabagira inama. Basi mugene ukubita ubuhanga bwanyu kuri za beto muzimene. Ariko mwabaye muti. Agiye kurya zatize. Lou will come with me. Tingon, I'm worried. Tingon, baba nirwoza mfite ikibazo nyabaki. To worry about. Mara kugenda rwoza ugakora ku muhumetso. Hano ugira ikibazo. Ntabwo umuyapani yamukoza ku muhumetso rwose. Ko kumukubita agakora ku muhumetso. Take care of her, please. Mumbarire umukobwa muzamunyitereho, sibyo? Nanye ndagiye ubu nta kintu ngiye mongiye kurwanira icyubahiro cy'ishuri, kumbe bagiye kumuhondagurira mu cyubahiro. Nagoze umuntu gukubita mu cyubahiro ukagaruka wiyubashye cyane utega yandishije ka tekinike kamwe gusa rwose kariya kamwe gusa. Let's go. Tari yaje na Chenzen yaraje. Let's go. Good. Yes. Tari umwana huguje. Birasa byo navugaga buri se yajyaga vundo ariko buri yajyaga. Kumene byo byamwirukanye. He's a stubborn old fool. With or without him, the fight goes on. I will deal with him another time. Yes. General, then we are still going to fight Jing Wuman. Yes. We can't rely on Funakoshi for everything. General, tujya kurwana n'umunyeshuri wa Jingu. Ibyo niko bimeze. Yewe rwose byo narabivuze hanyuma ndangije kubivuga mumurekaze so aze turwane abayobozi nuko bavuga muginga ntabwo araza araje so ntabwo aje wenyine so waje ngukubiti kumbe aje babiri. So you've accepted. So muje muri babiri so first though I have something you should see. Ariko mbere yuko Master Hua's murderer. Mujye kure aromba afitiye wishe mwarimu wanyu turanakorana rwose. So gwiro wa mugiga kananga vayo kumene gasurugunyusha cyo kije mwarimu wawe nacyo cyari gitetse. Mr. Chan accepted a bribe. Chan yemeye ruswa. Mark of the Ginkgo. Hanyuma nta kindi yakoze anyicira mwarimu wanyu nabonaga umwarimu wanyu mbangamiye. So ariko ibyo ngibyo sibyo twaje babworeka muhane kuko yishe umuntu basitade. Cyamaye ruswa none kiramwishe. Baza biruka. It's over. Birarangiye. Take him away. Muvana akarambo. So mugende wo murambo please. Munagenda. Move your men out. Move your men out. Urumva? So mugende ba. Bitagure gwaride shugurika. Itagenda mu gikomanda. Jingwu is closed. Iri shuri rya Jingwu. You'll get your chance. Murabona ko nabure munye n'icyapa kigaragaza ko ritazongera kubaho. So ryari rimbangamiye please.
understand. I'm going to kill someone. Wamberari. Bichase kigabo kimwiri ingumi. Arotamu. Fighter. Naka. Box. Kagokora. Kick umugabo mena na zabeto. Data we imbavu zigiye mu mugongo zo gatsindwa. Barakubita Somahan. Kick. Nakomeye show. Rupita stamina potential. Naka stamina potential. Basi tati. Gatway ukuboko kurakuka. Box. Kick mujari. Pati safari. Kigabo kirakubita Mr. Jenny Zen yikanzemo. Kabo kavunitse areba. Cyamutari cyapa Zen. Bitambitse cyapa gicamo kabiri. Zen. Sinzi ko kiriya kigabo nawe gishobora. Dore ko bavuga ngo arakubita ariko reka turore. Zen. Bemye urugabo rwikangamo. Zen. Zen. Box. Mugabariano. Mugabo arakubita. We uyu mugabo arenzeho we. Mwibuke muga filme kitwa Shanghai Express. General. So ndagukubita. General. Come on. General. Kick. Box. Kigabo kiri hano. Box. Mutwe basi tade. Arayoba none. Mugabo yamenyereye kumena beto. Musi kirakomeshaho. General bita kaguru shaho karekare. Uzi ko akageza mu mutwe wuriya tiri wasimbuka. Uyu kugeza kakaguru hejuru arabanza gusimbuka General. Ndabakubita so ndabakubita rwose rega mwe muri abasivile baginga sana badirisha wa muginga. So you will be unbeatable. Jensen. Kora mujisha jisha ry'ibumoso mugiga bambugiye ko iry'ibumoso ryo njya cyane Jensen General Jensen basohoka no hanze iri jisha ry'ibumoso rimereye nawe muginga ko yibanze kuri rimwe ra yapwe muri ry'ibumoso gusa kick General Mama indi burya shirayo fataho Dazo mugabo General Ongeras. Fata umusore. Yewe data we turi ngo rwaje imbere. General. Kundi biti. Box. General arakomesha umugabo. Fist of Legend niyo filime turara igifunze cy'ikinyabigu. Fist of Legend.
dore baramukubisa rutugo rwikanga mu kabo tica ry'ibumoso we umugingo uzi ko yatuma nkora ku muhumetso ndafande Kaka! General. Sambarap. Haguruka, Chenzen. Ni wabo bizeraga ariko ndabona nawe bitangiye kwanga sinzi katurore. General. General. Yechigaba bagwana hakuno akaboko kimenye cyakavunnye kare. Akaboko kavunitse yageze hano maze. Umvise imitsi we. Imifupi irigorora maze arangiye ndumva kimeze subiyemo da. Hinganza. General. Uginga n'ijisho ry'ibumosora. Yakomeje kurimenera. General. Uginga n'ijisho ry'ibumoso bitebye. General, ijisho ry'ibumoso. General. Cyara mutare kimujyana kwivi kwa kundi bale. Bangarika ku mutwe. General ntabwo yamuvunnye umugongo. Katsindwe kavune ku mugongo nawe. General, Feast of Legend. Ho! Raka. Nawe ijisho ry'ibumoso basetade ijisho rimereye nabi ikiga ariko gifite ikijisho gikomeye wajya n'iki sato Raka General kuguru ntabwo kugerayo ntabwo yewe yewe baka umuginga nageze ngo arimo mutamiro kumbe ni imitamiro sha yatangiye kumbura ko ari imitamiro myinshi mu maso uyu muginga yiga sana so ngiye guhamagara paratuni zimurase so ndabona so kuko yewe data we baride shugurika bashobora kwinjira abakomando shaho kumirwa sori yararwanye kereka mu nzira agomba gutaha umeze neza Chenzen warwanye neza kumbe dore bakubise ntabwo arumva ntabwo arasobanukirwa nuko bari abaginga wagira ngo nta bindi nabapfunyikira reka mbazanire mbahe n'ibindi dore icyo abapfunyikiye noneho muzingo twari tanza akaboko bagacica n'inkota Chenzen Jisho ry'ibumoso akoze mugengara ry'ibumoso ndapfuye General Otara mukase shaho. Yewe. General yagiye hasi. Kwica general w'Abajapani sinzi ko biri bworohe katurore. Ngaba barimo gutaha. Kwica general w'Abajapani. Hey.
Baride shugurika komando baje biruka barazi kwega. Ambassador, the general, he's dead. Ambassador, general yapfuye. General is dead. Ambassador, the general is dead. Bakira wagitunze muri amusare. Arashinwa n'abahita bagera mu yuka bashinwa benshi n'abakominari. Haziramo n'ibisivile nabyo bizifite niba byari byarazitsimbye munsi y'igitanda n'ibyo utambaza. Freeze! All in the Japanese compound. You want Japanese compound muri kutaka bwa Japan. Soldier these weapons are all the authority we need. We're Chinese, and they're in our custody. Don't move! Now we'll see who gives the orders. Stop it! Everyone! Now then, this argument will be solved in a peaceful manner. These arguments will be solved in a peaceful manner. But there will be no more lost lives. No more loss of lives. Remove your platoon. I'm the one that's in charge now, understand? I'm the one in charge now, we understand. Izo ni ndimi zagikoma ariko nimuzivuga mu muhanda bazabakurura mwe mujye mumenyagerega giye buriya ndo mukomando nanjye nimukanyinisha ariko kandi bajya mbona mu cyenyege mwanci amazi y'inyange mujye mumbara nk'amazi akomeye cyane nda amazi maremare utanambuka giye held responsible. Hagomba kugira umuntu rero uza kushinjwa ko ari wishe general ntabwo twavuga abashinwa bose. Need a scapegoat. You want a scapegoat? Murashaka umuntu mushyiraho ibintu kugira ngo abandi bagene amahoro. Now. Scapegoat. All right. Sawa. I'm going to be that man. Uwo mugabo araza kuba ari giye mubisheje byose. Chinzeni yashyiraga mu gaciro. China will be in your debt. China igiye kugira ibihe byiza. Ndagira ngo intambara hagati ya China na Japan irangire. Intambara bisa naho. Mufungure abashinwa batangiye imyigaragambyo. Mufungure. Twumvise ngo abashinwa barimo bararwanya abantu n'abajapani. Mufungure. Akarambo bakuyeyo niba nakarambo ka wa mushinwa wa wundi wari wagambanye. Niko bakuye nyuma bwa kabiri general nawe bamukure bwa mbere abajapani baramujyanye. Abashinwa bavana akarambo kabo kamwe ka Rose Master. Gusa bitari byajya kure. Chenzen na ntabwo yagaragaye aho ngaho. Bamanitswe ibyapa. Ko Chenzen wishe general nawe bamutunganyije. Ngabo n'abashinwa. What did I tell you? I knew the Japanese forces would lives were lost this time. Abajapani nibo batumye buriya nibo babiteye buriya mwene wabo mu Yapani se suba bamwishe Chenzen yararenganye. Buriya mwana rwose baraza kumukatira ubwo gupfa ariko ararengana. Kumba abashinwa bari hano babizi neza. Chenzen sha ntamukubise kabisa nirebere genda kubwiza ukuri. Aha iyo filime Yanga sana isobanura ikiga. Oya kuna bakarani babanyonzi b'amaguru. The soldiers shot him. Abasirikare baramurashe Chenzen. Kumba bavuga ngo abasirikare barashe Chenzen abona hari utambutse Chenzen bamukatira ubwo gupfa. Who is it? No one. Ubonye cyo ya ntacyo yanze kurabura Chenzen ntago bigeze bamurasa ubwo barashishije. Chenzen ni muzima. Bamupangiye imodoka shawe. I can't believe you have to leave Shanghai. Sinakwizera kujya kuva muri Shanghai. Ujye kujya he? To be with Mitsuko? Ujye kubana na Mitsuko. If I no longer have a country, at least I can be with a woman I love. Nubwo mbuze igihugu cyanjye byibuze nzabana n'umudamu nkunda yagiye kubibanira na Mitsuko muri Japan. Aga filime nuko kagenze mwakoze kuza bishije makeya mugende abakire bakomeze barebe n'izindi. Eske gariwe. Ndabakunda mwakoze kuza murabe. Yari Yanga from the one video library. Turabakunda cyane. Hanyuma kandi aga filime nuko kagenze. Bose udafite amafaranga nta nyinya nta n'igihanga. Nuko kagenze ikurikirana ntuyicikwe.